our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Holy Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion, in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial. And should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Please kneel. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I'll not stop along the way. And for that, I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion,
at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahirakon asin maugayon na ama, day ka masasabutan in si Isay man, na nagsasabuwag nin iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man, na nanamuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatamong kamugtakan, na binabalo nin mang mabangis na kaurasaan, biolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang sa mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamay bidan man mangal daw, nin siguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katabuhan, nasunodon ang likan banwaan, asin galangan ang kabanalan ng buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan ng mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo't kang kabos na tao, namako ang rang asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabangan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang labang saro sa to, magpuon ng gad, asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan, inigabos hinagad mi, sa ngaran ni Yesu Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Tangaran ka naman, asin na aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, Biyernes sa ikapitong simana, pagkapasko, kan pagkabuhay liwat. Isabay man po niya to sa sitong pagpamilian ng minasunod na mas intention. Mga pasasalamat for qualifying PMA Class 2030, dulot ni Shane Nesberly Sermona. Thanksgiving man halik kay Mr. and Mrs. John Piape and family. Halik man kay Mark Christian and Jessa Quinto, in honor of Nuestra Señora de Buen Viaje, dulot ni Melanie Marbella. Para kay Emma, dulot ni Emma Sarsale, in honor of Nuestra Señora de Buen Viaje, dulot ni Mercy Capitulo, asin kan sa iyang pamilya. For the 16th wedding anniversary, dulot ni Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving man halik kay Edgar Daet, asin kan sa iyang pamilya. Thanksgiving man ni Margot Jolene Brehamel. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family. Halik kay Rosie B. Asupardo Cantara and family. To pass the board exam of Janelle Reyes. Dulot kan Reyes family. For CPALE, halik kay Farah Isabel. For guidance, wisdom, and success of Rachel Joan L. Santiago in the upcoming CPA licensure examination on May 24 to 26, 2026. For John Gabriel, dulot kan sarong anonymous, to pass the compre and second year med school, dulot ni Eri Jezreel Bona, special manakahagada ni Olivia Elemanco. For guidance and wisdom of John Carl, offered by Sanchez family.
Special matakahagadan ni Joanna Brehamel. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Eduardo, dulot kan Mendoza family. Samuel, hali kay Connie Minya. Francisco, hali sa FNS Velasco. Jose, Puro Souls, dulot ni Nil Fali. Para sa kalag ni Librado, hali kay Connie Minya. Chan Ki, dulot ni na Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Eduardo, dulot kan Lieba family. Para kay Rolando, dulot ni Marites Barrientos. Ladisa, Segundino Sr., dulot ni Sabrina F. Santillan. Para kay Yolanda, dulot ni Risa Dehito. Para sa kalag ni Oscar, dulot ni Alice Romero. Para kay Jaime Jr., dulot kan Asurin family. Para sa kalag ni Gaudencio, dulot ni Leo and Cynthia Ramos. Matinog na po ang gabos. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang yaon na po kita sa mga ultimong aldaw kan Easter season. Asin ngunya na aldaw, tinatawan kita nin sarong santo, na ladawan kan tawo na napapano kan Espiritu Santo. Si Santa Rita kan Kasia. Inaapod patrona kan mga imposibleng kaso, patroness of desperate situations. Punantaan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, warasan sa mo ang donong asin kusog kan krus. Huli ka ini, pinagkanigo mong payamanon si Santa Rita, tanganing kaming nagsasakit sa kahorasaan na kaiba si Kristo, urog na dayupot na makisumaro sa iyang misteryo paskwal. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pakalis ni nakapirang aldaw, anhading si Agripa asin si Bernice, nag-abot sa Cesarea sa pagtaong galang kay Festo. Nagkapirang aldaw sindaduman, inosip ni Festo sa hade, ang kaso ni Pablo, sarong lalaking nabibilanggo, iwenalat sa kudigdi ni Felix. Pagduman ko sa Jerusalem, isinumbong siya sa ko kan mga puonin kapadian, asin kamagurangan ni mga Hudiyo.
Hinagad na padusani siya. Sabi ko sa inda, naan mga Romano daing ugali na magpadusa sa kiisay man, enot an isinumbong dapat na hampangon an mga nagsumbong. Nag-iribasinda sako digdi sa Cesarea, asin tulos man sana, kan masunod na aldaw, nagtukaw ako sa tribunal, asin ipinapod ang tawong ini. Kan kahampang na ang mga nagsumbong, di man sindanin ni ikinasumbong na krimen, siring sa mga pinaghuna ko. Pinag-iiriwala ninda mga bagay dapit sa saindang relihiyon, asin urog ng gayo, dapit sa sarong tawong gadana. Naangaran Jesus, alagad sabi ni Pablo buhay. Ninhulit tadai ko arama, kung paano ang paghukom kan mga bagay na siring kaini, hinapot ko siya kung buot niyang magpa-Jerusalem, asin duman hukuman. Alagad hinagad ni Pablo nan sa iyang kaso, iitaas sa emperador. Kaya ako nagbuot na ibalik siya na sa bilangguan, sagkod na ikapadara ko siya kay Cesar. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinamugtat nin kagurangnan ang sa iyang trono sa kalangitan. Pinamugtak ning kagurangnan ang sayang trono sa kalangitan. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo umawon ang sa iyang ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Haray paglingawi ang gabos niyang karahayan. Pinamugtak ning kagurangnan ang sayang trono sa kalangitan. Kung guraano kahalangkaw ang langit sa daga, siring kaiyan ang pagkaherak niya sa mga natatakot sa iya. Kung guraano kaharayo ang sirangan sa sulnuban, siring man irararayo niya sa to ang satuyang kasaalan.